Assalamu alaikum hurmatly Qo'shqo'rg'on görüşçüleri, qadrli qattalıqçılar, amansızlar. Bugün 15 noyabr 2020 yıl. Biz Noqat pazarında turabız, Borborduk pazarında. Toyut bağların bilebez bu çıkarılışta jemderdin bağları qanday oldu? Bizning kanal bilan çoğu görüңüzдөр, akırına çeyin görüңüzдөр. Görüңüzдөр, mınday toyut bağlarını sırap jatasыздар. Mınday aralaşma jemderi var eken. 7 türlü jem aralaştırып bu jerde. Atayın udavreneler bilen günjara, kebek, жүгөрүнүн maydalangаны жалпы баалары 16 сомдон 16 сомдон мешөкө берип атабыз дейт. Көбүрөөк алсаңыздар эгерде 15 сом 50 тыйындан алып берет экен булардын бааларын. Бул жерде куштардын жемдери бар экен, сафлер. Канчадан булар? 40 сом. 40 сомдон. 40 сомдон экен. Maka Bişkek. Kebek kançadan? 15. 15 som kilogramı. Bulça Aralashma hozir qilay. aralashma 16 som. Udayçı 21 som. 21 som. Udaydın kilogramı 21 som ekan. Nonusi bor, nonga ham bo'laveradi. Nonga jarabay u. Tovuqlarga. Tovuqatlarga. Bunisi qancha nonga dagı jarachisiz? 21'den optomçu. Optom. Optom bola turgani 21. Bundan makan maydalangancha. Ular kiloga 23, qopqa 20. Kiloga 23, qopqa 20 so'mdan. Jemler ушундай экен бүгүнкү баалар. Мында атайын жылкыларга аралашканы бар экен. Мына ак будай менен 20 сом экен. 20 сомдон экен. Мака менен будайдын аралашканы. Мунусу да 20 сом аттарга даяр экен. Тескарбы? Бошко бар. Бошко бар. Даны толо жүгөрүлөр экен. Baası kança buların? Ular 18. 18. Roznica. Optomç. Kapka 17. Eko bir ele. Eko bir ele gen. Abnonday. Arpanın bağısı? Arpanın bağısı 17. Kapka 16. Kapka 16. Kilogramda 17. Bunday maldardın tuzları dağı turat. Kançadan tuzlar? Ular 15 kilo. 15 kilo. Şöyle alsam 13. Taş tuzlar 13 kilo bir özdeydi. Kıvra kalsa. Bunday. Bul tuzçu meşek dolu. Bir değil ya 15 15. 15. Kapka basa 12. 12 13. Kapka 12 13 deydi. Özünüzlerin alganыңыздарга жараша кылып берет экен. Малдарга абылдагылар, бугаларга малдардын жеми экен, кебектен. Атайын шундай чыгат экен. Гранул деп коет экен. Баасы канча бунун гранулдун? 15 сом экен килограммы. Күнжаранчы? Güncana 25. Өзү 25 курук. Aravan. Aravanın markasının güncerası da 25 somdan kilogramı. Arpalarçı? Arpalar 16 som. Arpa 16 som. Maka? 17 canım. 17 mi? 17 som 50 tıyın. Nol merdegi menen tartılganı mı? Kaysınızı? Arpa menen makan çıkardım. Arpa menen makan maydalangan eken atayın. Tegirmenden qo'chqorlarga deytin. Boğaz kança? 17 som. 17 somdan. Merdegi menen tartılgan makalarçı? Merdegi menen tartılgan hazır çok. Merdegi menen tartılganlar 16 somdan eken. Har qanday altından da aralashma qilib chiqarib qo'yishibdir jemderdi. Toyut baalарын bilib alыңыздар, bizning kanalga qattalыңыздар. Qayrele bu aralashma jemge geldik. Buni shakarap deb qo'yat ekan. Eng ustunda maka, tartılgan maka, kebek, un da var bu. Un var ekan. Ana qarayğanca. Saplıyor. Saflör. Saflörün jemi, saflör jemi aslında açık kızıl. Gürüş nemenik o. Şıpırgın. Şıpırgının kança türü var? Granul var ekan. Tuz var. Tuz dağı var ekan, ha? 10-15 türlü cem. 10-15 türlü jem var ekan. Shakarap dayar ekan. Bu qaysi mallarga ham ko'pincha? Buqalarga bu bag'ilchu. Bunacın, buqa, sağ. Bodo mallarga ekan, da? Bodo mallarning jemlari ekan. Boğası 15 som. Boğası 15. Optum boğasıçı.
Optum bağısı 15 son. Optum öyle 15 mi? Optum bazı 15 sonda çeker optum bazı. Çıkarılışımızga koş elemine Nokat'ta kartoşka bağlarındağı bilek eteli. Kartoşka göbesет Nokat'ta жалпыңыздарга малum болгондой мындай орточо майда картошка 10 сомдон 12 сомго чейин болуптур. Бүгүнкү баалары мындай ийрик картошкалар 17 сомдон 20 сомго чейин болуптур. Алды 15 ноябрь 2020 жылга карата баалар бүгүнкү. Картошкалар основной Özbek Respublikasına, komşu Özbek Respublikasına ketip жатат дешүүдө. Buradan 20'dan alıp Amazon Kyoto Özbekistan'a 18'den ama aldık. O aydaraklar 12, 13, 10 son razmerinde karat kettiler. Эми эң чоң баягы таза тоонун картошкалары канчадан кетти базарынан? Ушуларбы тоонун картошкалары? Карагойлук балдар алып келишми 20 сомдон. 20 сомдон оптом алдыңыздар. Кичине тыйын коюп өткөрүп бересиздерби Өзбекстандыктарга? Мына бүгүнкү баалар ушундай экен, Нокат базарындагы баалар. Базар бааларынан артта калбаңыздар, биздин каналга катталып көрүп туруңуздар базар бааларын. Мына картошка Нокат базарындагы бар эле чарба базарында турабыз. Чарба базарында болгон эгиндерди, жемдерди тартып атабыз. Мына пияздардын дагы бааларына токтоло кетебиз. Оптом сеткасына канчадан сатылып атышулар? Сеткасы 283. 280-300 килограммга эсептегенде 23 кг. 14 ölçü. 14 сомдон туура келет экен. Кайсы жердин пияздары булар? Tacikistan. Тажикстандыкы. Ona Bişkek. Бул өзүбүздүн Бишкектен алып келинген пияздар экен. 10 сом элек дейин. Өзүбүздүкү арзаныраак экен да? Çok setkada var. Ирик пияздар. Мына бүгүнкү пияз бааларындагы билек эттик. Пакетте дагы турат. Şu пакеттегилер канча килограмм? 6 kilogram. Канча сом? 100 son. 100 сом кылып атайын салып коесуз да? 100 сом кылып салып койдук дейт. 10 канча сомдон туура келет? 16 son. 16 сомдон туура келип калат экен. Мындай пакетке сетке калсаңыздар.